NRC is kari no is completely clear with this. Nang yung mayam sa yam uibay. Congress NRC pande, Bimol NRC pande. Village masingam hingalakpay ko pagi indication yam na live citizen natabagi khandok pagi process ama mathau tai hai gi se ngang se moi makok to the sang de kai no da NRC pande na. Foreigner ka kariga citizen ga ani wik se kamai na khaido ka da ga bagi process ama de mathau tai se ngang da na da la ba mi ne bai se. Aduga thengaju thengno zabi mo na gyan tara kusi am nungai kai mafam matam yeng ngang ni 377 rule gi makha da sanghau bai sa zero award is hen powerful oi ni ba parliament ki process da na hang ga yetlami ba mayam se kamai tok na thani on record le hausa no na wakan khan ba ya ba ga wahai kari season ani karam ba poina mamang thang ni kai se ma pun chi da ngang da ba kamu na tv to ga NRC pan ba ngang hori NRIC is mo ang tapan gibra bahana NRC is karino ba matong maram khangna na di NRC si Modi na yade ne mam khangbiyo na tro parlamenta amada na home minister amisana NRC taw ne Modi na kada du taw Assam do toy do Supreme Court habi to wi wani ka hairak pra so la kana NRC taw de adi illegal immigrant halak de bolle ain ibdo yawni chahi chamagi mamangda migrate tourakhiba mi sing do illegal immigrant na te na nongandai numita bo kuki ga ko ga sekai na ga divide and rule tor ga leiba kambu sida singchep tharang na bona sida yingo ga ta hoge di haida dana gambu sing ma pam da pusalaki si bong ta haibiu ne lai shoi bam na kana na moi bu foreigner ni hairo doino ang ta haibiu ba karam ba india gi law da karam ba international standard da nang adunga ga nang imi chang le ra ka da ge ba pitri sida chahi chani mamang da honga ki ba chamai mamang da lakhi tin dubu nang na ngasi foreigner ni illegal immigrant ni hairi ba machindo makok yaudra bane ba Karamba international ki law da karamba India ki law da karamba miyam na Manipuri wa malang kanda maitai maning da lepa noi nang itu chumi ara ka doino ba illegal immigrant hai si ki meaning khanga bra ba moi hana da ki honga ki ba mile achuma dir hai ga damni ancestral land kai da kangum na claim tok selaktro akoi ipai pu gi mara mai ipai pu du amagi adu su madu ki background am le ya su khangan ma thau tai na thoi ki ni Southeast Asia maru ina Burma dagi mi hongak pasidi chahi chama ya de maru ina mid 19th century je gambir sin na purak du nei palli do adigi hana sanga khrabani but makhoi adu sanga ki kangu do foreigner ni hayaro hoje foreigner ni hak to see Indian constitution la aba matung nangi Indian citizen gi ek la aba matung foreigner gi ek la aba matung ni wa oi roi dro adu khangna panang da nganga glei Assam da tawhi be NRC gi asoi anga mayam do madu chumtho aga NRC tawina kaino da aduna nong thali na karino mapan ge kangum des aina gu mangang pom tam NRC tawdong ha ka nang sura aina taw hai bune Assam da toisi di adu toisi na resistance ka wi taw ga da yelak podo adu ne thuai doina asoi mayam do chumtho ga NRC taw hai bune ba du ta ding sai soe na ngangam ba du gi namada NRC taw da bi yaroi hai bune ba hai do asoi mayam du chumtho ba mathau tai hai ni NRC si mayam su umtak khang yo yang ngang man ba gi ni aha man ni si mayam mi cham da su aina ha ba jai si ngarang na ngang ida television na ngang tu ne bena mathom mang gyan ta de da pangang ngang si kai no na resistance NRC to the yeli se ga meno india bureaucracy intelligence mainstream da leisi gi mokho gi makok te yeli se kari no globally yeli se kari no khoi da mai tai na hai da ta ding de se kai no do adu khanga ga one by one thuai ne ba NRC Assam thoi gi do adu ge du de gi paratam hor ga soi da na ba taw NRC taw am that kha ba a soi bu di yeng ga mo na taw da na sum taw le do ma thachang thre da na anin so in hai no gi sida census ta tak tai na hai ga ko no ta hai ga ki do demography gi angang pok gi na su explain to ya roi migration na su ya roi do wane se kana na hai mapan da le be scholar ani na hai ai na kai do no mapan gi mi season nei do ai na su ai do di kaino da min bias oi harakani maitai ne harakani aduna IIT gi professor ga Azi Premji gi university gi professor ani na phau ba jane lam de i ba article da gi Manipur gi population heng pa gi census se angang pokpi gi rate na ta migration demographic factor ne explain tau ya roi assembly gi sit masing he ga na ba namfu da aran ba tau ba ne i gra ba ne ba aina kai do bagi mi kotli aina hairo di maitai ni bias oi na taro na moi gi amen sing me ang scholar fa wa ni to ga fa wa jane lam de article kotli the tactics ka we karang ba pot season ga kari har se phone ngang ngam to lam NRC Assam da to isa Assam gi citizen natte hai ba ne ba legacy data ga in lei ba ko aduna loirak pa da nang Assam ki citizen natte nang sidi NRC tawga foreigner ne kamai hai doino nangi baseline 1951 gi the chart yarom de se Manipur gi 1951 gi oidori bra India gi oidori bra ba kana khang gi sibo Manipur gi type ta dum taw lai
cut off year ne haire kadai din lo doi do sidai the 1980s the nataga 90s the 2000 the Mizoram dagi hongjalakpa samde mayum hongakpa mayam nang kamai foreigner ne haidoi no ba aduna Assam gi agitation da sagodara lakpa foreigner tribunal am lei hana 1946 am lei madu 125 ta MP or kan semdokre aduna ina muk point am the demand ka dewe NRC tawbudana tana adu so update tawsin kari hana di legal frame leram deba NRC tawbagi mayam khangbiyo ba se 1951 da census tawba kanda independent Pakistan ga segai na kidu dagi akoi gi Indian citizen gi list amta same jena lehobani adu di executive order ne ba law na back tawba na te ba ko madu kamda we adbani na home minister oringai da 2003 da Citizen Act 1955 se amend tawraga clearly ihaleba de kari I National Register of Indian Citizen ko wama semaga bureau am tawraga masigi Indian citizen da I card pin na same ga da bani haidana na Citizens Act 1955 te amend tawra hapchan gare ba aduna hujikti legally it is mandated taw ina pigrabane ba loduna adugi makhada NRIC update taw haibani aini iridu da chumnagi NRC nat law do palaga hairini karigino da mina nga kane ba noi Congress BJP aduna mu ina kama ko ala kari haide ba amendment do Congress su support tawgi unanimously pass tawgi ba in both houses of parliament nang Congress out ma haidoi NRIC ko wama likha kadam ne na Citizen Act amend tawgi ba matamda Congress back that particular amendment do Congress support tawge jo sumpa ba da ma punchi lari pharo do sine spokesperson ne na insen na paisa khar pira angang sa don sakat nga ga public spare da thoklai ne ba khang ai mam du marak ngang khalai ne